So mga higala, ani ako karon diri naghulat-hulat kay lagi naa sa listahan ang ako ang pangalan sa ayuda nga maoy ipanghatag nila nga dali-dali gyud ko og biya sa ko ang gitrabahoan kay manay lang lagi makuha na ko akong ayuda mapagpalit og gatas sa akong anak. Pero mao lagi nga imbis house to house ang mga tao na noon ang nagukod sa maong cashier. So atangin ninyo mga higala kung makuha ba sa mga tao ang ilang ayuda nga peaceful o walay gibok. So mahinaot ko nga makadawat unta tanan mga higala para malipayon ug naa sila igasto mapanood anon og makaon nila. So hello mga higala, naanapod ko diri sa highway, gahulat-hulat ko nga muagi ang katong cashier nga mag-distribute sa ayuda. Anay mga tao nga naglatagaw diri ta nga area. So mga higala, diri na sad ko nga area, kani si Manong, kani si ate, si nanay. Usapod ni sila nga naghulat sa ilahang isikyo special ayuda lagi kay imbis unta house to house kuno pero wala may cashier nga nangadto sa mga balay-balay kay wala pud lagi nakatuod. So maoning nangaanhin na lang dinhi sa highway. So kani pud sila, gikan pud ni sila didto nagpangita sa maong cashier nga mooy maghatag pud lagi sa ayuda. Nakakuha na siguro ni sila kay nakabalik naman. Samantalang kami dinhi nga side naghulat-hulat pa in taon nga naay moagi nga cashier og mangutana kung naa ba ang lista sa among pangalan. So dinhi hulat-hulat lang sa gid mga higala no kung naa ba among pangalan. Hasta ni sila loy lagi kay ning mga senior na nang gawas pagid lagi kay naninguha nga makita nila ilang pangalan nga makadawat in town sa ayuda nga may na lang makapalit kung unsa man ang kinahanglan. Labi na gid sa tambal no nga importante kay ang tambal karon nga dili nato tag-an kung naabatay mga sipon or ubo. So kun sila nagpangutan ay gid in town ni sila. So naanasad ko dinhi mga higala. So kani sila duha sunod-sunod pud ko sa ilaha kay mangita lagi sa among mga pangalan kay lisod pud kayo moadto pa sa balay labi na kung balay nga suok-suok. So kani nangutana mi dinhi nga side. So kani sila hulat-hulat pud gihapon ay taga barangay. So kaning mga tao dinhi gahulat-hulat kay gahulat-hulat sila sa ilang balay wala man gid intay na ngayo kay para maulagi sa ayuda. So ako dinhi na pud ko sa covered court. Balik-balik ko diri pero wala gid intaw akong pangalan. So mga higala muuli na lang ko kay wa gid na ako nakita ang ako ang pangalan nga naon ta sa listahan sa mga cashier nga daghan na cashier ko ang nag-adtuan. So manghinaot unta nga makita nako para lang makapalit ko gatas sa akong anak.